Ömer'in deri hani haşiş kararını. Ji bo her miletekî sembola serkeftinê yektiye. Ey miletê Kurd, heya hûn pişta hev negirin, hûn ê bi ser nekevin. Bi gotinên Qazî Mihemed re girîngiya yekitiyê hîn zêdetir derdkeve pêş. Herûha Rêber Abdullah Öcalan jî di her hevdîtinê xwe de peyama yekitiyê didê. Li Rojavayê Kurdistanê jî di sala 2013 gavên destpêkê yên yekitî hatin avêtin, hewildan gav hevdîtin berdewam dikin. Li keleka wê jî devleta Tirka dagirker ji bo astengkirina yekitiyê di nav tevger û planên qirêj de ye. Di aliyê ol, di aliyê siyasî, di aliyê civakî de girîngiya yekitiyê çi ye? Yekitî çima pêk nayê heya vê demê çima pêk nehatiye, em ê van bi Mele Eliyê Mûşê re nîqaş bikin, pirsê xwe jê pirs bikin û bi we re parve bikin. Mele destpêkê em çîroka we guhtar bikin, hûn ji Bakurê Kurdistanê neçarî koçberiyê Rojavayê Kurdistanê bûne. Hûn ê karbin sedema koçberbûna xwe, zilma devleta Tirk û niha jî li ser her ferdekî Kurd di dê meşandin bi me re parve bikin. Beriya her tiştiye selam ve hürmetê xwe ji we re dişînim ser navê Anhayê. Hûn gelekî bi xêr hatine. Navê min Elî ye, paş navê min Yıldız e, elçeyê Sasûnê li gundê Hosnêrê hatime dünyayê. Di sala 1906 de em ji wê derê koçber bûn, em çûn Mûşê. Di sala 1977 de ez bûm îmamê camiyê. Civînê me çêbûn, müfettiş hat, min sualekê pirsî. Di navbera 1978 de me got İbrahîm peyxember Kurd e Ereb e. ما بالراسي برسي فقط أواجه من قد خلاني جبرو جي حتى نابرا ما خربو دي صالة هزار ونصد نوت دوا ده مدوازي خواده مگو كرد هنا أدبياتا كردا هي بآياتها قرآن مگو دولتي مجرت أسي صالة زندان دما 25 روجا دي شنجي دما أدنوت دوا ده كتم زندان نوت 50 ده در كتم فعال مجهول هبو هذول تف شهيد كرن كشتن. الربيان تشم نده صالة إسطنبول الأنقرة الإزمير البرسايما. دنيا خوش بو أديس الفاتلم تشم موشة. لبدر الجوري خوا لهمبر الظلمة يعني تشيكم مش إسلامية فهم كريه. من أويجو مديس حكم خار مديكم مدكوجن. جبروي أواي الدرباسي برابو. بله مله دما ول باکوری کردستان بون تایبت جبوی یکتیا گلی کرد خباتی و هبون وندناف خباتا تا جهت کردن یعنی مروف کاربه وان سال نها بین برانبری هف چه فرق و جدایی هیا در فتن هیی چنه؟ فرق و جدایی لبرات شیء که از فهم دکم دو تشتنه لجی کی پیش ده چویه لجی کی پاش ده چویه بچه‌ای لپیش ده چویه hatta siyaset namedarı mehebun, yazarı mehebun, imamı mehebun, şeyhi mehazır bun. Devlet ni kabu xabe binebi. Millet serpiya bu. Herçi ku gotiye ez kuletiye kabul nakim. Ya hatiye kuştun, ya hatiye girtin, ya mina merabiye. Şu kare merabe. Beni de sala 1908 zamanı Kenan evrende ya 2007 ya 2007 tişi sevnay biramın Şeyh u Malay Medresa devleti sürgün kir. Eko kuşt, eko hafsa demir, eko bi derdi kulli xwaçu, eko rabiya. Yektiya gele Kurd jboy avan nebe tevgeri xwe didam meşandin, planê xwe didam meşandin. Ne usaya? Zulma devleta Türk bi qalem bi sala bi roja naqede. Bi sala tibibêjî naqede. Devleta Türk binez misal ki bidim. قرآن پیروز و من آیات خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. دبیا محمد خلقیت انسان آیریه، عرض آیریه، آسمان آیریه، زمانی انسان جا آیریه. دوراد اش دنیا جا عالم سوال کیت پرسن. قرآن پیروز حضرت محمد رب عالم گوتی زمانی هر کسی هنه. زمانی کرداجی وکی خلقیه. اما فقط ما على سر Partiye AK Parti Tayyip Erdoğan devleta Türkiye'de tek millet yani yek millet o yek zaman. Ez cihanı da persem, alemi o zanistiye dünyayı da persem. Bıra kesi daviyeci kelime derev ne bece, ecüve de persem. Xude mazdane veyahut da Tayyip Erdoğan mazdane.
خدا دبی زمانی هر کسی هست طیب اردوغان دبی یک زمانه اج عالم دنیا تمام از پرسم برای پیمره جی دروانه که خودی مزنه و خدا طیب اردوغان مزنه ایده دواجی ای کدبن حوالی وی او جی حوالی وینه نه دوسیه پرن ساده من گوتیا کرد هنه ادبیاتا کرده هی من گوتیا او انسانی کتی کشتن حقلی به شهید او نه ایدنیه من گوتیا او انسانی که ظلمه بکه به قلب خواه به دب خواه تقریب بکه و ببیجه ملت کرد ملت ارمنی و خوته آسوری سوریانی ترکتنن لگوری قرآن کافره ابی که ببه حوالی ویجی کافره سوجه من ابویه بنی مثال کی بدم و دولت ترکیه طیب اردوغان لدیاربکر جار کی گو قیز دبه زارو دبه پچوک دبه مزن دبه اختیار دبه گولیخن بکشه بیا دنیا تب ساکر بیا دنیا تب ساکر نه مبتنی ساکر چم ازات مدرا مل گوری قناعت خواب با آیت و حدیث به تاریخ مگوتیه یعنی نه کب چیروک جه مگوتیه کرد هنه ادبیات کرده هیه دوسیه می چه بون من یکی 5 سال حکم خوار یکی جی 10 سال و 6 من حکم خواریه هستی 4 دوسیه مانه من هیrik یا استیم کشتن یا استیم گرتن ادوره درکتن جبر ظلمه ادوره درکتن مثال که از هاتمه وراجی هم تهدید کن نه بچه آوایی لو تهدید کن دجیب تلفونی خود ادمده لما تهدید کن به سنه هر یانو şey karanlıktır senin yolun karanlık yani riyata raşa bir خود denk babıca ecmerini hazırım çünkü riyamın reki şerefe riyamın reki rasta Kur'an'a piru çizmere emir kiri ez mecbur ve sabikim. Ez Muhammedime. Kuştin libamı sat pano pereye. Yeter ki marif be rume neçe hazura Khuday khwa. Be rumet neçe. Be onur neçe hazura Khuday khwa. Kingi eve me bemirin. Libamın tedil medil 5 kuruş perenake. Ez hatta sahibim. Ligori khwa ez rasiye bebejim. Beni misal biki icab viyaj kurdara dibejim. قاضي محمد دمك وثيقة خو تشكر كو اوي ايدام بكن دوي اثناء ده دوسيت نما خد نبيسان جوجلي كردا حتى ام نبين يك ام سرنا كذا اد دوا جو دمك دجمن هنجيب جي بدته اوي زهرتيكي اساسيه گو حتی دشمن خیرت آتشتن نسل اینه تر سرمسا خانه در سکنانده بنره اوا مسئله ویه دولت ترکیه کرداد کجه ولا توا شوتینه دست دابه ناموساوا دست دابه خیرت وا دیری ساخی وان ده کجه تجاوز ناموس و شرف و حسیت کرداد که هی پروفسور بچن تدرششه بس وصف طیب اردوغان کن ابقى ونور شرف حسيت ناموز دوتنا ابقى روي ونايشي اوقهم ببرخ وناكبن یکتیا گل کرد پیوستیا وی جنان و آف زیده تر هیا اون وی چوا دنرخینن هوالا دلال مسألة هورة وكورة دورة تب ساعتها بالصلاة سلبسي ناقدة قرآن دبي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون دبي يا محمد اگر خازم ببن قوتکی هیزکی جماعتی ببن یک ريال راس نشانی هبدو بده حتی هون نبن یک هون نکارن پیش ده هره چما نها نان خوارن مبخواجی عیبه ببیجم من 35 روزان نان نخوارگه دی işkence ده انا مرمه انسانی که کولاتی ویتنه به نتکا آبیز بخواه ندکار ناموسا خواب بخوایی ندکار آخا خواب بخوایی تن لباکر روشلات سوریه گاوین یکتی تین آویتن ارکن نسر اولداران ارکن نسر جواکامه چنه جبوی کو او یکتی وری آوا کرن نها گربا اولدارا ایشی گودارا او کچیه قرآن دبی وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر عالم براوی آیت ها بخونه دبی حقیه ببیجن دو خازی برا گویت بدنی قبول بکن دو خازی برا قبول نکن تو حقیه ببیجن حتی ام حقیه راستیه جملت خوار نبیجن ام پیش در ناچ
Alemi Kürdistan'ı ki can, hani basa İslamiyet etke. Hakiki İslam kine, mümin kine. Ellezine amenu ve lem yelbesu imanı bizim ulake lehumul emnu ve hum muhtedun. Hakiki mümin eve ku çepe bexiretiye ne de serexwa. Lehember zulmü des heline. Yani lehember zulmü seri daneyne alim a eve, şeyh eve, reber eve. Eğer kuvan her du ayeti hane derhaki insana da, de zamana da, de hakkı zulmü de kurrasiye ne bejin? Dibe ve men lem ya'mel bi ilmihi kemeselil himari yahmilu esfara. Ev insanı kub ilmek ve amelleke ne sağda şeyhum Allah. Ki de brava be kurrasiye ne be? Mina ku bar ki kitap dediğini serpişta kere. Ker çiş kitaba fahmdi ki. Ancak ev giraniye kul serpişta viye başka tut tiştikteni. Taybet vê demê de ku girê spî Serêkaniyê Efrîn ji aliyê devleta Tirka dagirker û çetên girêdayî wê ve hatiye dagirkirin. Yekîtî di demeka wiha de çima ew qasî giring e? Di dema de basa roja kıyametê pira salat etkin. Em Kürt o devleta dadiker em li ser pira salatînê çîrme filitî çû. Kes bira kesî nexapîne. Divir de çi lazım e hebûn û tu nebûna vî milletiye. Dema ku li ayeke min di lîderê me bibin yek, lîderê me, pêşîvanê me bibin yek, Şeyh û alemê Kurdistanê rast bibêjin em ê pêş de her. Dema ku evlana nebin yek, em pêş de naçin. 40 salê dijî em herbê bikin em pêş de naçin. Di roj hilata navî de bi hezara insan hene. Yani millet heye. Di Türkiye'de sivne erkane. Ji Kurda peşte kel ser milla nemayir, serpiya nemayir. Evde tab halyane bu ne Türkmen? Kurd biteni mücadele dikin. Asuri hene, Süryani heye, herkes elbiranide. Zimere çi lazıme? Ku em deb jwa halaki xoy zamanı beri berde. Deb halaki xoy berdin. Em bibin yek. Dema ku em nebin yek, işe mezure. Yani ger yekitiyek çê bibe wê bandoriya li ser Kurdistanê giştî bike yani ev yekitiya Rojavayê Kurdistanê tenê li Rojava sînordar namîne. Dema ku Kurd bi ser kevin Ermenî jî, Alawî jî, Keldanî, Asûrî, Süryanî, Êzîdî ve tep ser kevin. Dema ku Kurd wenda bibin em milletê rojhilata navî temamî wenda dibe. Çi lazim e? Ermenî, Asûrî, Keldanî, Süryani, Êzîdî, millete Alawî, millete mazlum te bibe yek li hemberê vê zilma hay faşî ser rabe. Ji bo giringiya yekitiya gelê Kurd Rêber Abdullah Öcalan her di hevdîtinê xwe de peyamê dide. Dema dawî de jî birayê Rêber Abdullah Öcalan Mehmet Öcalan hevdîtinê bi Rêber Abdullah Öcalan re pêk anî. Di wir de jî peyama yekitiyê hat dayîn, giringiya yekitiyê hat xîskirin dîsa. Win ji bo van peyamê Rêber Abdullah Öcalan çi dixwazin bêjin? Dillehev hatına barışa rojhilata navî Tirkiyeyên orta doğun çawaye. Dema ku tu çî xanî ki kilît bitireye. Tu heta kilîtê derî nexî, miftelê nexî ve nekî tu nikarî herî hindirû. Lehev hatin û barış qetil-amî xûn ku bisekine a yekemîn bi serok apore ku rûnin apû mijil bibe. A duyemîn ez dîtinê xwe dibêjim a duyemîn hatta serok derinekebe sozê serok ne meydanê di rojhilata navî de tu bariştine li hevatin tune. Hinek insan heye dijminê xwe nas nake. Hatta cemaat milletê ferdikî ku neyarê xwe nas neke nikare pêre mücadele bike. A yekemîn gere tu dewleta neyar bizanî, faşîst bizanibî. Ka çi dike? A duyemîn eşxwara li vira kursî rûniştime serok Apo Abdullah Öcalan hinek insana tişta dî berçavî wî jî nabîne. Ama 21 sale zindanê de kermiş ku kermişa Navçebalê bi dexdayranê û bi dûrbînê rojhilata navî dibîne ku li Kuderê xerab be li Kuderê çê dibe. Di vir de çimkî zîna wî tûj e. Aynî mîna ku bi dûrbînê li dunyayê bin here bi wî awayî li Kuderê çê dibe li Kuderê xerab dibe. Eger
وی ملت ها ابو حرکت ها را کریه سری اگر ام ملت هانی ام جی فدی بکن مینا توپلم dünyayı cemaat dünyayı ام ببین یک و ام پیش ده هر devamlı gerek ya em bu gotuna mazdane xwe bikin bu gotuna peşivan xwe bikin misal ki bebejim sede cigerxon dibe hatta em ter de nebin yek em herin yek bi yek بله تماشاوان و گهداروان می هیجا ام گیشتن داویا هفدیتنا خو به هیوین دمک نیز ده آوا کرنا یک تیره بمینن ناف